turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'ubuntu biva ku Mana bikomeze bibane namwe abagira badukurikirane kuri Yaga Nawe TV. Yesu abagirire neza kandi Yesu akomeze kubashoboza mu zanyu no mu banyu. Ku mazina nitwa Harerimana Eli, muranzi cyane kuri ino TV. Uyu mwanya mwiza tugira dusangire ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Turabahaye ikaze mubane natwe kandi Yesu Kristo akomeze abagirire neza. Mbere yuko dutangura reka tubanze dusenge, kuko niko Bibiri ivuga ngo gusenga bigira ubuzima iyo dusenze mu kuri no mu mwuka, kandi nta gikorwa na kimwe twebwe ubwacu dushobora gukora tudashizemo Yesu Kristo cyangwa se tudasenze. Kadusenge rero. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza, Imana ishobora byose, turagushimiye, uri inkuru ukora ibikomeye. Nta muntu n'umwe ugereranywa nawe kuko bose urabarenze. Turanezerewe no kuba muri uyu mwanya mwiza tuje kuvuga ubutumwa bwiza kuko ariyo misiyo twasigiwe. Mana, ubu butumwa tugiye gutanga bugere ku bantu bose Mana, tibugarukira aha gusa, bugere ku muntu wese kandi buhindure imitima y'abera. Bana naje ugiye kubutanga Mana, jewe ubwanje ntabwo nushobora ntari kumwe n'ikiganza cyawe. Ngwino unyobore Mana uyu mwanya Mana. Ubutumwa bwiza tugiye gutanga Mana bugere mu mitima y'abantu Mana. Ubutumwa tugiye gutanga Mana bubohore, bukize, butabare, butsindishiriza abantu bose Mana. Urakoze kuba wumvishe gusenga kwanje, gusaba no kwanje, ariko gutanga no kwawe. Ni mu izina ryawe bisenze mbisaba, amen. Mbere yuko dutangira reka tubanze dusome ubutumwa bwiza. Turasoma mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice ni cya kabiri umurongo wa kabiri. Turatangirira ku murongo wa mbere. Timoteyo urwandiko rwa kabiri igice cya kabiri, dutangire ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa kane. Bibiri avuga ngo, nuko rero mwana wanje ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Uje ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Iryo ni ryo jambo tugiye gusangira muri uyu mwanya mwiza bene data. Nifuje ko dusangira ijambo rivuga ngo umusirikare mwiza wa Kristo. Umusirikare mwiza wa Kristo. Mbere yuko twinjira mu ijambo nyirizina, kamaze bashikirizeho ijambo ry'umwaka mushasha. Iryo jambo turisanga mu gitabo, mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, intumwa Luka igice cya 5 umurongo wa 6. Turasomye mu izina rya Yesu. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse ishundura zabo zenda gucika. Igice cya 7, barembuza abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi bituma yenda kurengerwa. Ijambo ry'umwaka nifuje kubagezaho mbere yuko dutangura kuvuga ubutumwa bwiza, twinjira mu ijambo yenezina niri. Aho waburiye muri uyu mwaka ushize ni uzaronkera muri uyu mwaka dutangiye.
ibyo wabuze mu minsi 366 uzabironka mu minsi 365. Ikiyaga waburiyemo ifi nicyo uzafatiramo nishi cyane. Notebye ni waronka uzahamagara abandi musangire umunezero. Yari mwene so Evangeliste Eli. Tugira dusangire rero ubutumwa bwiza twifashije, dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Iki gitabo cya Timoteyo cyanditswe mu mwaka wa 67. Iki ni igitabo cya Gishumba. Timoteyo ndamukunda cyane, muri Bibiliya cyane nkunda kugenda nsoma ubutumwa amateka y'abagabo batatu: Yohana, intumwa Yohana, Timoteyo na Paulo. Narimbabwiye ngo uru rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo rwanditswe mu mwaka wa 67. Iki gitabo ni igitabo cya Gishumba, ni igitabo cya pastoral. Izina Timoteyo risigura ngo uwubaha Imana. Niyihe mpamvu cyane nyamukuru yatumye Paulo yandikira Timoteyo uru rwandiko rwa kabiri? Bene data, reka manze mabwire rino jambo. Uyu ni umwaka mushasha dutanguye, ariko reka nkubwire ngo iby'amaso yakweretse, iby'amaso ya Kirundi yakweretse umwaka ushize, amaso ya Kinyamurenga akabikwereka umwaka ushize, amaso y'Kinyafurika akabikwereka umwaka ushize, muri uyu mwaka siko bimeze. La réalité n'est pas la vérité. Iby'amaso yatwerekaga muri 2024, muri uyu mwaka wa 2025 siko bimeze. Iby'amaso yatweretse, imiryango yacu ikabitwereka, ba papa, abana bacu, ba mama n'abandi bose bakabitwereka. Imiryango igaterana ikabitwereka, tukabibona, n'inshuti zacu zikabibona. Ndababwiye ngo siko kuri, hari ukuri kwihishe inyuma. Ayo ni amaso biologike, tukareba umuntu gusa, amaso ya karemano. Ariko reka nkubwire, uyu mwaka ndagusaba kuyoborwa n'amaso y'umwuka, les yeux spirituels. Uzubona ikintu cyose ko gikunda kubera ko wuzuye kwemu w'Imana. Iby'amaso akwereka muri uyu mwaka, kera akaba bitangiye kubikwereka. Mwene data, ntabwo ariko kuri, hari ukuri kwihishe inyuma. La réalité n'est pas la vérité. Mukozi w'Imana bita muri Christophe niwe yigeze kuyavugaho cyane. Avuga hejuru y'amaso, avuga hejuru y'amaso ane, avuga hejuru y'amaso biologique, avuga hejuru y'amaso y'umutima, avuga amaso socio-culturel, avuga n'amaso spirituel. Ariko dukeneye muri ayo maso yose, dukeneye amaso spirituel. Ayo maso niyo Daniyeli yakoresheje. Abantu mu bijigo by'intare bari ko bahabonera kurimbuka, kurangira kwa Daniyeli. Ariko Daniyeli we akarengera ibyo abantu babona. Mu bijigo by'intare we ahabonera ubugingo budashira. Imana icyo kibazo wayibona, imiryango ikakibona. Mu izina rya Yesu ukiboneremo ubugingo budashira. Narimbabwiye ngo tugiye kuganira ijambo rivuga ngo umusirikare mwiza wa Kristo. Ninde musirikare mwiza wa Kristo? Turifashisha ijambo umusirikare, tugaruke no kurindi ijambo rivuga ngo umusevire. Aha turi mu nzu y'Imana, twinjiye gitabo cya pastoral. Umusirikare ninde, umusevire ninde? Impamvu zibiri zatumye Paulo yongera kwandikira Timoteyo urundi rwandiko rugira kabiri, kandi hari urundi rwandiko wamwandikiye. Icyambere kwari ukugira ngo yongera mwibutse izo
atari yaramubwiye mu rwandiko rwa mbere kandi yaramusigiye inshingano zo kuyobora. Timoteyo Pawulo yamusigiye inshingano zo kuyobora itorero, zo kuyobora ishengero ari umwana mutonya cyane. Igitabo kiza kivuga ngo amateka. Timoteyo yahawe inshingano zo kuyobora ari muri mwede 18. Urumva arafite imyaka mike cyane, ariko wewe ufite imyaka irenga 20. Akwa sere tavi mu nzu y'Imana nikujejwe. Kuririmba nturirimba, kuvuga ubutumwa ntubuvuga, akwa sere tavi. Paulo Timoteyo yarahawe inshingano afite imyaka iri munsi ya 18. Ni intego ya kabiri kwari ukumusaba, kumwinginga azomwoherereze ibitabo bye n'amakoti yari yarasize Itirowa kwa Karupa, anamusaba kongera kuzamusura kuko yarageze mu myaka ye ya nyuma. Ariko cyane cyane keneye ko muri iki gice cya mbere tuwavuga ibintu bitanu. Icyambere, muri iki gice cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, impano y'Imana ikurimo uzayikoreshe ku manywa n'ijoro, uzafate neza icyo wabikijwe na Yesu Kristo ukirinde. Arongera aramubwira ngo uzarinde ubusore bwawe neza cyane. Timoteyo uzarinde cyane ubusore bwawe kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe uzagucisha mu ijisho, muri abo bapapa uyoboye, muri abo bamama uyoboye, muri sose, mu rwaruka rwose, hatazagira umuntu n'umwe ugucisha mu ijisho. Narishaka kubaza rino jambo mwene data, impano y'Imana uracyayikoresha kuko bikwiriye? Uracyasenga kuko bikwiriye? Uracyavuga ubutumwa kuko bikwiriye? Cyangwa nawe ukeneye kubaka ibyo abandi bose bazabubaka? Mureke mbabwire bene data, dufite urubanza rukomeye cyane imbere y'Imana. Turaza ku masosho media tukavuga ngo Imana yavuze. Buri Imana ntabwo ipfa kuvuga gusa. Ubundi ni gute dufata umwanya tukaja kwiga kuvuga ku ndimi? Byigeze bibaho ryari ko Yesu Kristo igihe yaragiye kuja mu ijuru yabwiye abigishwa be ngo mugende i Yerusalemu nzaboherereza imbaraga, ariko twebwe turi mu kugenda twiga kuvuga ku ndimi? Bavugishwa Imana kirababona. Ijambo rya kane yamubwiye, yaramubwiye ngo ntukigere ureka gufatanya imibabaro yanje nawe, uzemere kubabazwa kubw'ubutumwa bwiza. Gukorera Imana bene data ntabwo ari ukwinjoyinga. Gukorera Imana ntabwo ari ukwinjoyinga, ntaho bihuriye. Hari ingingo zine ngenderwaho za gisirikare z'umusirikare mwiza. Icyambere ni ugutanga icyemezo cy'uko afite amagara meza. Umusirikare mwiza ategerezwa kuba afite amagara meza. Icya kabiri arangwa na discipline. Niba uta discipline ufite, jya umenya ko utari umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Icya gatatu ni ukugira indahiro y'uko utazigera uhemukira. Ariko ni gute turi mu guhemuka? Abakozi b'Imana n'abandi bose, gute turi mu guhemuka? Kubera iki turi mu guhemuka? Kubera iki turi mu guhemukira Yesu Kristo? Twe turi mu guhemuka kubera akamanyu k'ubusi. Bene data, bavandimwe, abaprofete, abapotre, abamisiyoneri, abapastori n'abandi bose, kubera iki turi mu guhemuka? Twe turi mu gutangira neza tukarangiza nabi. Dufite urubanza rukomeye imbere y'Imana, kandi icyo wabize nicyo uzasarura. Ibyo wabize byose nibyo uzasarura. Ikindi kintu cya nyuma kiranga umusirikare
n'ukumvira ubwa mbere. Rero Pawulo yandikira Timoteyo ati natwe duhamagariwe kuba abasirikare beza ba Kristo. Reka mbabwire ibintu bibiri biranga umusirikare n'umusivile. Umusirikare mwiza wa Kristo Yesu n'ukwemera ko atazigera ahemuka. Kambibabwire neza, n'abantu babiri batandukanye. Ikintu cya mbere kiranga umusirikare mwiza wa Kristo ni ugushira ubwoba. Nta musirikare wa Yesu wa Kristo Yesu ugira ubwoba. Nimba uri umukozi w'Imana ukabugira kandi k'ubwoba muri wowe, ono dediye, ntabwo uri umukozi w'Imana, ntabwo uri umusirikare mwiza wa Kristo. Nta musirikare mwiza wa Kristo ugira ubwoba. Naremye ngo buriya umusirikare n'umusivile ni abantu babiri batandukanye. Ikintu cya mbere kiranga umusirikare mwiza wa Kristo ni ugushira ubwoba, agahora yiyumvamo ubutware bwo kurwana intambara izo arizo zose kandi akazitsinda. Uko umusirikare ni ukwitanga, ko umusirikare ni ukwiyemeza, kuko igihe icyo ari cyo cyose urashobora gupfa. Umusirikare ni uwitanga, umusirikare ni umuntu udahorana ubwoba, kuko igihe icyo ari cyo cyose arashobora gupfa. Naho umusivile ikije cyose yuzura ubwoba, yumva amakuru runaka ko hirya no hino habaye ibintu ntazi iki n'iki, ubwoba bukamwica mu mutima. Ariko aho umusivile aba yumviye ubwoba, niho urebera umusirikare mwiza wa Kristo, niho umusirikare mwiza abonekera akigaragaza uwo ari we. Nagomba mbibutse ko turi abasirikare beza ba Kristo. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo turi abasirikare beza ba Kristo bogejwe mu maraso, kandi umwami wacu Yesu Kristo niwe muyobozi. Kubw'imbaraga ze zinshi dufite kuzabaho ndetse no mu rupfu. Bene data, kubw'imbaraga za Yesu Kristo, twebwe abasirikare ba Yesu Kristo dufite kuzabaho, nubwo twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, tukanyura mu bindi bikombe izo arizo zose, turi abasirikare ba Yesu Kristo, izo zose tuzabirengana, izo zose tuzabirengana. Ikindi kintu gikomeye kiranga umusirikare mwiza wa Kristo ni ukutikunda. Nta musirikare mwiza wa Kristo wikunda uhaba mwene data. Nimba wikunda uri umusirikare mwiza wa Kristo, uri umusirikare, nimba wikunda uri umusirikare wa Yesu, jya umenya yuko utari umusirikare, ntiwujuje kondisiyo. Nta musirikare mwiza wa Yesu Kristo wikunda uhaba. Nta musirikare witwa umusirikare wa Yesu Kristo wishira imbere. Ni umuntu uhora urwanira abandi. Niko Petero yavuze, aravuga ngo ibisigaye mwese muhuze imitima, mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe. Umuntu wese aze arashira mugenzi wiwe imbere. Yohana nawe aravuga ngo utagendera mu muco w'Imana nta sano afitanye n'Imana. Uvuga ngo akunda Imana ariko akanga mwene se bagendana, ubwo ntabwo ari urukundo bene data. Ejo bundi nabasiguriye hejuru y'inkunga, sinshaka kubigarukaho, ko turaganira hejuru y'umusirikare mwiza wa Kristo. Umusirikare mwiza wa Kristo ninde? Nutikunda, nushira abandi imbere, uwo niwe musirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nuhora ku mavi asengera abandi. Reka mbabwire rino jambo bene data, amasezerano yanyu ntimukayategerereze mu bayume cyangwa se abandi bantu bose batambuka. Amasezerano yawe ari ku mavi yawe, iyo wapfukamye ugasenga. Uyu mwaka ntakubabarira amavi yacu bene data. Tureke kugirira imbabazi amavi yacu, dupfukame dusenga Imana.
twinginga Imana ize idutabara, twinginga Imana ize ibikore. Uyu mwaka ntidukeneye kwitwa abaseviri, nta museviri uhaba mu nzu y'Imana. Twese dutegerezwa kuba abasirikare ba Yesu Kristo. Pawulo yandikira Timoteyo rero, yaramubwiye Timoteyo mwana wanje, kuko yari umwana we yavyaye mu byo kwizera. Aramubwira Timoteyo, nta waba umusirikare ngo yishire mu z'ubu bugingo, ngo namara abakinejeje uwamwandikiye kuba umusirikare. Ntabwo kwifatikanya n'ivyisi, ngo wifatikanye n'abisi, wifatikanye na jeunesse mbi, nimara uvuye ngo uri umusirikare wa Kristo, aho uba wawihenda. Nta musirikare wa Yesu Kristo ugamba undi musirikare, ntawe. Nta musirikare wa Yesu Kristo wishira imbere agashira inyungu ze imbere. Umusirikare wa Yesu Kristo nuho rurara mu bitaramo, nuho rurara ahandi ubwabiwe. Niyo mpamvu Pawulo yavugiye abantu arababwira ngo benshi batwita abakene mu mitima, ariko dutungishije benshi. Twitwa abakene mu mitima, abantu bakatwita abakene, abantu bakadutuka, ariko dutungishije benshi. Ijambo yarashaka kuvuga nini? Reka nkubwire mwene data, niba uri umucuruzi ukunguka nta masengesho ugira, ukaryama ukazuka, ukarwara ugakira, jya umenya yuko hari abaraye, hari abanze kubabarira amavi yabo, basengera igihugu, basengera abantu bose. Abo bose bene data, dukeneye abo bantu bikorera imitwaro y'abandi. Turabakeneye cyane abo bantu bikorera imitwaro y'abandi. Tuba abasirikare beza ba Kristo. Nta musirikare wa Yesu ugira indyarya, w'indyarya. Abasirikare bose ba Yesu Kristo nabahora bashira abandi imbere, nabarwanira abandi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nzarwana intambara nziza, nzarangiza urugendo. Mu gice cya nyuma asaba Timoteyo kuzamusura. Yabwiye Timoteyo, aramubwira Timoteyo mwana wanje, jewe narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinzi zo kwizera, igisigaye ni kimwe, mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Igihe umwami wacu Yesu Kristo azumva kuri wa munsi. N'uwo musirikare mwiza wa Kristo ijuru uzaribona. N'uwo musirikare mwiza wa Kristo biyoroshe kuzataha mu bwami bw'ijuru. Ariko n'uwo umusevire uzabura umukozi wa Satani. Mu kurangiza bene data, ndabasaba ko tuba abasirikare beza ba Kristo. Tube abasirikare beza ba Kristo. Duharanire kurwana intambara nziza. Duharanire kurinda impano z'Imana ziturimo. Nimba uri umupastori, rinda ubupastori bwawe neza, ubwo ni umusirikare wahawe. Nimba uri umuprofete, je ne sais pas, sinzi icyo ukora icyo ari cyo cyose, ariko ndagusaba ngo icyo Imana yaguhaye ukibike neza. Tuba abasirikare beza ba Kristo muri uyu mwaka mwiza. Nababwiye ngo tugiye gutangira, ndababwira ngo ibyo twabuze mu minsi 366 tuzabironka mu minsi 365. Ikiyaga waburiyemo ifi nituzafatiramo ifi nyinshi muri uyu mwaka udutangiye. Aho waburiye, ikibanza wahombeyemo, aho bagutukiye, wanao kuzarao, abagusuzuguye muri uyu mwaka, tukabava imbere. Ikibanza waburiyemo, wahombeyemo, nicuzungukiramo uyu mwaka. Mwakira iryo jambo, ikibanza wahombeyemo, hahandi waburiye ibyawe hose sintazi, ariko aho waburiye ibyawe uyu mwaka niho uzabironkera. Gusa akondisiyo ke, nugirirwa neza uzahamagare bagenzi bawe mu bisange. Mu kurangiza bene data, ngiye gusenga.
ngiye gusenga mbasabira kuba abasirikare beza ba Kristo kugira ngo tuzagere kuzo dushaka twese. Bene data ndabashimiye cyane, mukomeze mudukurikirane, muze muradukurikirana kuri Yaga Nawe TV. Tubahereza ubutumwa bwiza kugira ngo tuzatumenya yuko muri kumwe natwe, muza mukora sabone, mupartage, munakomande, nibwo tuzatumenya yuko dushoreranye. Mukurangiza ngiye kubasengera umuntu wese Imana yamugenderere. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Turagushimiye Kristo Yesu kuri Imana yakandi karyo, uri Imana igira neza. Ngo abatarizi bose ngo nibaze tubabwire ingene watugiriye neza. Wabanye natwe uyu mwaka, wabanye n'amashengero yacu, wabanye n'imiryango yacu, wagendanye natwe igihe kirekire, twanyuze mu misozi, twagiye turengana izo baduteze. Mana ntako utagize, ushimwe uhabwe icyubahiro. Muri aka kanya icyo dusaba niki, nuko ubutumwa bwiza tumaze gutanga bwambuka bukagera kure. Umuntu wese ugiye gutegera ubutumwa bwiza, wategere ubutumwa bwiza, Mana yakire gutabagwa, yakire gukira, yakire kubohoka mu izina ryawe. Umugiriye neza Mana, ubwo ugenderera abantu bose batuye muri iki gisagara cya Bujumbura. Umuntu wese umaze gutegera ubutumwa bwiza aya masaha, Mana umugenderere nawe, umutabare, umwireke, umufashe Mana, umwereke yuko Mana uri mu ruhande rwiwe. Urakoze Mana, komeza ubane natwe Mana, ntawe ari twe ahubwo izina ryawe rishwe hejuru. Turagushimiye kugira ngo gusenga kwacu gusaba n'ukwacu ariko gutanga n'ukwawe, mu izina ryawe tubisenze tubisaba, amen. Mwarahezagiwe, amahoro y'Imana abane namwe, amen. Hamwe na Yaga Nawe TV, ubwenge niwo mutima, ubwenge niwo mutima.